novosađanke su oduvek važile za dame koje brinu o svom izgledu. Sa popularizacijom teretane popularizovali su se i različiti tipovi treninga. Pa tako danas imamo fitness aerobik, step aerobik, pilates, jogu i još mnoge druge. Instruktorka Teodora Jandrić tu je da nam pojasni svet fitnessa. Pa ajde prvo da krenemo od samog tog pojma fitness. Znači fitness predstavlja neki zdrav život usmeren ka ljudskom pokretu, a izražava se i manifestuje se kroz različite oblike treninga, poput pilatesa, aerobika, step aerobika i već raznih drugih programa. Recimo da se mogu podeliti u dve osnovne kategorije, treninzi nekog slabijeg intenziteta koje nazivamo low impact i treninzi nekog većeg intenziteta poput tog high impact treninga. Pilates je low impact aerobik i sve što sadrži aerobik u svom imenu je malo intenzivniji trening visokog intenziteta, kao što sam već rekla, high impact. Svi ovi tipovi treninga koji mogu da donesu odlične rezultate individualnog su tipa. Dok nekome odgovara mirniji tempo, drugi će uživati u čarima kardio treninga. Pa svaka osoba je individua za sebe, tako da univerzalni recept naravno ne postoji, već sve to zavisi od kondicije osobe, da li je osoba nekada pretrenirala, od kilaže te osobe, ali naravno i od ličnih želja, afiniteta i preporuke lekara. Znači, bitno je konsultovati se naravno i sa lekarom, ali i sa trenerom. A koji to tip treninga ipak donosi najbolje rezultate? Pa opet zavisi od trenutnog stanja organizma i da li je osoba nekada trenirala ili nije. Najbitnije je krenuti recimo prvo od nekog low impact treninga poput pilatesa ukoliko osoba nije utrenirana. Kada se nivo utreniranosti poveća, moguće je dakle ići pristupiti nekom intenzivnijem treningu. Dakle, gradacijski moment je veoma bitan. A ukoliko mislite da je za savršenu figuru dovoljan samo trening, grdno ste se prevarili. U fitnessu je poznata ona rečenica da je 80% trening, 20% ishrana i to je zaista tako. Znači ne mogu se očekivati neki optimalni rezultati ukoliko se ishrana ne koriguje. Po tim podrazumevamo ishranu, znači određen broj kalorija koji se unosi na dnevnom nivou iz određenih namirnica, dakle to moraju da budu takozvane kvalitetne kalorije i taj trenažni plan kao i plan ishrane treba da se poštuju na nekom dugoročnom nivou da bi se očekivali i neki dugoročni rezultati. Poznata rečenica u svetu teretane i započinjanja treninga glasi krećemo od ponedeljka. Instruktorka Teodora govori nam kada je ipak najbolji moment za ovu važnu odluku. Pa upravo to što ste rekli od danas, znači najbolji moment je danas, odnosno onda kada donesete odluku. Datum na kalendaru, broj, dan, mesec, godina uopšte nisu bitni, dakle bitno je krenuti jer kažu da je najteže krenuti, a posle to sve bude lakše, pogotovo kada se primete ti neki prvi rezultati, onda nekako dobijemo vetar u leđa i svaki trening se lakše odradi uz neki osmeh i odličan osjećaj posle. I sada ono najvažnije. Sledi segment sa objašnjenjem svakog tipa treninga. Pažljivo slušajte i odaberite već danas onaj koji vama najviše odgovara. Pa hajde recimo da krenemo od tog pilatesa, dakle za početnike, apsolutne početnike ili osobe koje su recimo da imaju viša kilograma, preporučuje se prvo da krenu sa pilatesom gde će se tijelo adaptirati na vežbanje, gde će se usvojiti određeni pokreti, gde će mišić krenuti da se, da kažemo, gradi, a posle onda možemo da prelazimo ka nekim intenzivnijim vidovima treninga koji u sebi imaju i neke kardio elemente, poput recimo aerobika, step aerobika, fat burna, kako ga zovemo, total body, i sad naravno ima tu različitih naziva programa, ali recimo da je pilates taj neki osnovni koji nam daje dobru podlogu. I trebamo se uvek vraćati, dakle, bilo bi dobro i dalje ga imati kao deo svoje trenažne rutine, zato što pokreće neke druge mišiće, opušta i ono što je za dame recimo jako važno, pošto se ne znojimo toliko, frizura ostaje na mestu, tako da eto, pilates je uvek pravi izbor.